90-нчы ел бабаңмен бірге саға бір койымны көрсетейін деп келген едік мында. Бабам шындай бір лирик адам туыл еді. Но мынау койге мынау шөлге кіргенде көзі торланды и бір нені ешілікні үзіп айтам, бұл адығы титабан. Верблюжья стопа. Біз оны неден аршып ашайдық де. Койде дегенде балабан кой болған бұл жермай қашық дегенде. Бұнда школасы болған, башқа нелері болған, епсі дегенде шурасы болған өзінің бірде сельсоветі несі. Бірде мен бабам ұжалық еткен. O zamanda 9 obalı ileri edi. O bek bays dep saylaydı. Malları var edi, atları var edi, sıyırları var edi. Şu Özbekistan'ın çöllerinden etken vaxtında birleri o takıl güzel yerler eken Özbekistan'ın çöllerine qaraganda. Şunun için memnun bolamam men bu yerlerge. Jirегim taşıyım men bu etken yerlerde görüp bizim nelerimiz yaşagan. Buna biz тұрған yerimiz şimdi camı var edi bir yerde, şimdi camın etrafında mezarlık var edi. İkinci mezarlığı ana yerde ozen olsa, ozenin altında var edi Balaban mezarlığı. Şimdi küçük bir mezarlık var edi ana yerde.